Izvolite. Gospodine predsjedavajući, poštovana Skupštino, uvaženi građani. Iako pokušavam proniknuti u suštinu ovakve inicijative i pronaći njenu opravdanost u istorijskom i duhovnom kodu crnogorskog nacionalnog bića, ne mogu se oteti utisku da ovako inicirana deklaracija predstavlja površan politički pamflet kojim se žele steći trenutni politički poeni i homogenizovati neidentifikovano i malobrojno biračko tijelo SDP-a. Nažalost, već duži vremenski period pojedinci iz ovog parlamenta, ali i izvršne vlasti daju sebi za pravo da utvrđuju ideološke smjernice i prekrajaju istorijski apsolut ove države zarad unutar koalicionih nadgornjavanja. Gospodo poslanici DPS-a, ova deklaracija je u stvari upućena vama jer na ovaj način vaš koalicioni partner testira koliko ste još spremni ići u negaciji sopstvene prošlosti i stavova koje ste zastupali i još jednom traži potvrdu da ste u ideološko-nacionalnom smislu postali kompatibilni sa njima. Detalj koji je simptomatičan jeste i činjenica da je ovu inicijativu potpisao samo jedan poslanik DPS-a. O kome se radi? Zašto, ako se radi o univerzalnoj civilizacijskoj poruci u kojoj jedan ovakav... Izvinite, samo mikrofon, ništa, morate... Ste se dovoljno čuo? Jeste, ne, samo trenutno. Ali sam spreman i da ponovim, pošto vidim da smo me pažljivo slušali. Zahvaljujem. Što se mene tiče, nikad neću prihvatiti da učestvujem u ovakvom vodvilju skrivenih namjera gdje pojedini političari pokušavaju imitirati Vilija Branta nudeći nam virtuelnu katarzu obojenu sintaksičkim nejasnoćama. Da bi neko bio Willy Brandt mora posjedovati državnički nerv i osjećaj istorijske odgovornosti prema svom i narodima prema kojima je učinjen zločin. Koliko ja znam, ni u SDP-u, ni u DPS-u ne postoji čovjek koji i fizički ne liči na Vilija Brandta, a kamoli u državničkom smislu. Sve ono što se nažalost desilo na prostoru bivše SFRJ predstavlja ljudsku i istorijsku opomenu za sve nas koji smo bili savremenici, a neki i direktni učesnici u ovim događajima. I spreman sam kao najmlađi u klubu poslanika SMP-a poslati poruku da svako ko je počinio zločin mora odgovarati bez obzira na nacionalnu, vjersku ili političku pripadnost. Isto tako smatram da je svaki pokušaj definisanja krivice jednog naroda također svojevrstan zločin. Ovako koncipirana deklaracija predstavlja, plašim se, pokušaj da se srpski narod na prostoru Bosne i Hercegovine, a posebno i na ostalim prostorima bivše nam domovine, predstavi kao genocidan i kao isključivi krivac za ratna dešavanja. Potencirajući i izdvajajući samo jedan zločin koji se nesumnjivo dogodio i koji niko ovdje ne negira, a ostale smjestiti u terminološku odrednicu ostali, najbolji je dokaz ove moje tvrdnje. Zločini se, gospodo, ne mogu vagati jer su svi podjednako teški na ljudskim i božjim kantarima i sve majke plaču istim suzama. Začeci ovakve inicijative imaju, kao i što piše u ovoj deklaraciji, obrise u Skupštini glavnog grada, gdje su odbornici SDP-a priznali da je u stvari glavni pokretač inicijative o podizanju spomen obilježja Forum Bošnjaka muslimana, koji je imao i svoj predlog teksta na spomen obilježje koje će biti podignuto na starom turskom groblju. Smatram da je korektno radi preciznosti i saopštiti javnosti da je glavni pokretač te inicijative u Skupštini glavnog grada u stvari bio Forum Bošnjaka muslimana. Zašto je potrebno potencirati samo jedan narod kao generalnu žrtvu ako deklaracija i spomen obilježja imaju za cilj odavanje pošte svim nedužnim žrtvama? Mislim da je svakom više nego jasno da ovako ishitrene inicijative bez prethodno obavljene kvalitetne rasprave u crnogorskom društvu mogu samo dodatno produbiti podjele. Dokaz da nije vođena civilizacijska rasprava predstavlja i ovaj pokušaj da se o jednom veoma važnom pitanju izjasnimo u najkraćem mogućem vremenu. Kome je u interesu ovakav politikanski pristup? Da li će ovako usvojena deklaracija pomiriti Crnu Goru? Deklaracije imaju karakter rezolucije i parlamentarna je praksa u europskim zemljama da se usvajaju jednoglasno. Interes SMP-a je da se osude svi zločini počinjeni na balkanskim prostorima bez obzira ko ih je počinio. Zato ovdje i želim potencirati jednu činjenicu kao jednu malu vrstu digresije da je odbornik SDP-a u Skupštini opštine Andrijevica glasao za našu rezoluciju o poništenju odluke vlade Crne Gore o jednostranom priznanju takozvane države Kosovo i Metohija.
Upravo ovaj primjer govori o tome kakav konsenzus i kakve rezolucije su potrebne Crnoj Gori, gospodo predlagači. Pošto sam u Podgoričkom parlamentu zastupao tezu da ni Crna Gora nije bila pošteđena žrtava i ratnih razaranja, želim ukratko obrazložiti nekoliko nepobitnih činjenica koje izgleda pojedinci pokušavaju zaboraviti. Da li je NATO bombardovanje Savezne Republike Jugoslavije bilo ratno dešavanje ili elementarna nepogoda, kako je tvrdio jedan visoki funkcioner DPS-a? Da li je u tom bombardovanju bilo civilnih žrtava? Da li su djeca poginula u Murinu zaslužila makar slovo pijeteta od strane ovog parlamenta, ako već ne mogu dobiti dostojno spomen obilježje u glavnom gradu? Da li sad treba biti tendenciozan pa pomenuti Bratunac koji je prethodio Srebrenici? Je li koja država u okruženju, pa i ista Bosna i Hercegovina, podigla spomen obilježje u sjećanje na naše civilne žrtve? Ne. Nažalost, nijedna država iz okruženja nije podigla nikakvo spomen obilježje, a koliko me sjećanje služi, ni njihovi parlamenti nisu usvojili ovu deklaraciju. Samo mi u ovom trenutku imamo potrebu da konačno utvrdimo krivce, odredimo tokove istorije, iako na pravi način nismo razjasnili ni sopstvenu ulogu u tim dešavanjima. Sa žaljenjem moram konstatovati da pojedine strukture iz vladajuće koalicije u jasno preciziranim vremenskim intervalima potenciraju takozvane teme obojene tenzijama podjela, ne bi li skrenuli pažnju javnosti s aktuelnih ekonomskih problema u kojima se nalazi Crna Gora. Veliki Voltaire je napisao u Kandidu: uredimo prvo svoj vrt. Pretpostavljam da je poruka više nego jasna. U našem vrtu se ne vidimo od korova, ali zato sve vidimo šta se događa u tuđim vrtovima. Klub poslanika SMP-a neće podržati ovu deklaraciju, pošto je ona postala više nego očigledno političko sredstvo kojim se želi nadomjestiti prazan hod u funkcionisanju koalicije vladajuće. Istovremeno, spremni smo da damo pun doprinos u organizovanju kvalitetne rasprave koja se odnosi na suočavanje Crne Gore sa svojom bliskom prošlošću, ali ne na način koji vrijeđa i žrtve i njihove porodice. Ukoliko bi istinski došlo do tog procesa, mnogi bi iz vladajuće koalicije i sami postali politička prošlost. Zato i ne čudi što pojedinci o ovom pitanju mnogo govore, a ništa ne kažu, isto kao što neki mudro ćute i sve time kažu. Žrtve ne postoje da bi ih se sjećali jednom godišnje. One su naša vječna opomena da učinimo sve kako više ne bi bilo ni jedne žrtve na balkanskim prostorima, bez obzira na ime, naciju i vjeru. Zahvaljujem.